Valla xestin ama em divê bira aşitî bibin. Em aşitî dixwazin. Va zulmê ser me re heyî bira rabin, bira hîn mirin nebin. Em mirin naxwazin, em kuştinê naxwazin. Bira dilê me yek bin, em xwe bigin yek û hînê bira zarokê me nekuştin, ha asker dibe, ha polîs dibe. Bira hîn mirin nebû, mirin tune bû. Bira memleketê me re شهری مرا محله مرا عاشتی که خوش ورن گرین هن نبود برای زارو که مهمو برای گرین تنو ببین دای که نگیری برای چاو دای کارا هین حسرنانه برای به شایتی بو برای کنی بو یعنی devlet gav ki davêj alîme em di gava davêj alîwe dayê Kurd ke dayê Türk ayro hat cem hev îro qisa kir yani girênemez waras hat em vana zatan ما دخواستن برا بفن ما دخواست برا ام داومی وقت زارک ما کشتن گازی کردن مگود برا دیا عسکرا دیا پلیسا اوز ور جمع ام خو بکن یک چاو سر چی بو زارک ما کشتن دوی و کرمانجن ام کشتن سوا زمانی ما سوا مملکت ما ام کشتن چی ما قمه گناه کردی خودی تعالی ما کرد یارتمش کردی ویا جزای منه تيما دكوشيت بكردن وترورستن زارو كما زروزي قزامة خندكار بو ليسا دابو öğrenci bu وقت öğrenci devlet وقت هات كشتن بو terörist سوا via em aştı duxazın em kir başı naxazın em başı duxazın em aştı bira ser dayki polisi hemu vercemme dayki askeri hemu vercemme dayki şey deme hemu vercemme ama قش بك يا قلبي ما ياكل وقت قلبي ما ياكل ما خبك ما همو خبك ياك زطان بارشي وان إن كان يرو لفر دانما أم هاتنا با هفدو يعني أم هم خمجينن وهم دلخوا يعني هم خمجينن هم دلخواش جبر كخوين خويني صافينا ك بس بحذر صلاجي أم شار بكن أم لها تشبكن جي صوني بارشة yani illa barşevitçta çebe o iro van insanı ku tamamı behevra deste kudreci barşe kirne em jiwajdil u can slav dikin em devin inşallah deste kurda disal hava nemine ne xapandne veka sale beri xapandın tine bir işida yani idi bas dile dayke kurda şevtin dile dayke askera şevtin em dixwazin çözüm ki vere velat ke me bexweyne be sekinandine dilê dayikayê dî neşewte yani bes êdî skê hefsû zîndana tişebûne xelbinê erdê tişebûne yani êdî biye êdî bûcû qeweta me nemaye êdî ji vî derdê ra tevlî ku me kezevê xwenda kiriye jî gundê me şewtîne mesela me îskence dîtine me hefsû zîndana dîtiye jî lîsa tevlî vî tiştî em dayîk divên bariş em dê bira bariş were vî welatê İro em gazî dayîkê Tirkiye jî dikin werin ancak vî şerê qirêj vê barişê dayîk biserxin. İro ku em û dayîkê Tirkiye bi destê xwe bidin destê hevdû ez bawerim vî şerê qirêj ew zû vê sekinandinê. Çimkî ê ku kezevê wan tişewite dayîkin ê ku xewê şevan wan hesrete dayîke ê ku sebiyê xloran diye mêjan diye mezin kiriye daye xwendin dayîke. Yani barış sürecini çok değerli bulduğumuzu ve sahiplendiğimizi dile getirmek istiyorum. Yani Roboski aileleri olarak yani yürütülen bu sürecin ve önderi olan yani kurucu önderi olan Sayın Öcalan'ın aldığı bu tarihi sorumluluk çok önemli. Asla heba edilmemeli. Çünkü devlet yetkilileri bu fırsatı yeniden heba ederse olumlu anlamda değerlendirmezse ve samimi bir şekilde bir duruş sergilemezse ne yazık ki daha önce yaşanan süreçler gibi yine boşa sonuçlanır. Yani Roboski aileleri olarak şunu söylemek istiyoruz. Yani gerçekten sadece Kürt halkının değil, Türk halkının da bu sürece sahiplenmesi gerekiyor. Onlar da yani Türk toplumunun da üzerine düşeni yerine getirmesi, aynı samimiyetle yaklaşması durumunda başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Yani çok acılar yaşandı. Yıllardır çok büyük kayıplar yaşandı. Artık bu kayıpların olmaması, artık
bu acıların yeniden tekrar etmemesi, yeniden yaşanmaması için yani hepimizin el birliğiyle bu barış sürecine, bu çözüm sürecine destek vermesi gerekiyor, sahiplenmesi gerekiyor. Yani Roboski aileleri olarak zaten Roboski katliamından sonra da her zaman adalet talebimize aynı zamanda barışı da dile getirdik. Yani yüreği, yani o büyük acıyı yaşamış aileler olarak asla yani intikam alma ya da nefretle yaklaşmadık. Yani tabii biz öncelikle eğer yani bir sınav olan yani iktidar ve devlet için bir sınav mahiyetinde olan Roboski katliamı yani aynı zamanda bu toprakların da bir utancıdır. Yani özellikle yaşanılan bu katliamla ilgili ne yazık ki devlet üzerine düşeni yapmadı. Katliamların faillerini, sorumlularını aklamak, onları hukuk yoluyla onları aklamak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Biz aileler olarak, Roboski ailesi olarak asla bunu kabul etmiyoruz. Öncelikle bu samimiyeti, yani bu samimiyetlerini göstermek amacıyla Roboski'den başlanmaları gerekiyor. Yani Roboski'nin faillerinin yargı önünde, onlardan hesap sorulması yönünde adımlar atması gerekiyor. Acımız halen taze. Adalet talebimiz hala yerine getirilmedi. Yani ne yazık ki devlet 2013 ve 2015 sürecinde de yine aynı sözleri, bizlere aynı sözleri verdi. Sözlerini yerine getirmediler. Yani artık bu şekilde bizleri oyalamakla, yani Roboski katliamında yakınlarını kaybetmiş biri olarak yani artık bizlere karşı biraz samimi olmaları gerekiyor. Yani 2013-2015 sürecinde yine yani bizlere Roboski ailelerine vermiş oldukları sözler vardı. Bu sözler yerine getirilmedi. Tam tersine adımlar atıldı. Yani katliamın failleri aklandı. Dosya Ankara'nın karanlık dehlizlerine sürüklendi, yok edildi. Yani eğer gerçekten de yani samimi, yani bu sınavı geçmek istiyorlarsa devlet ve iktidar bu süreçte samimiyetlerini Türk halkına, Kürt halkına göstermek istiyorlarsa önce Roboski'ye göz atmaları gerekiyor. Çünkü her zaman dediğimiz bir slogan var. Barışın yolu Roboski'den geçmelidir. Eğer bu samimiyet testini başarıyla aşmak istiyorlarsa Roboski'yi çözmeleri gerekiyor. Bu birlikteliği, bugün burada gerçekleşen bu birlikteliği, bu buluşmayı gerçekten çok değerli buluyoruz. Yani gerçekten hem annelerin hem de oradaki diğer misafirlerin, diğer ailelerin talepleri, haykırışları hemen hemen aynıdır. Aynı acılar yaşandı, aynı mağduriyetler yaşandı. Yani aynı çatı altında bunların dile getirilmesi çok önemli. Yani devletin etkileri buradaki haykırışları can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. Yani biz Roboski ile asla acıları ötekileştirmedik, farklılaştırmadık. Yani acıların ortaklaştırılması, acıların birbirinden ayrı görülmemesi her zaman barışın önünü açacak bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. ام ایرو گلک شکلی جهاد نامد هنه ترک هنه ملت دین هنه و انسانی گو بدلا هبون و تنبون خدا هنه لورن اجبولوجی اف آشتی تشکی پر پیروزه و اوه گو براستیش آرشتیا برومت اوه گو آنها ایهاده وکر گوز 1200 کسی گل برمرنینه نوی ویناجی آشتی گرک دقیقه بری دقیقه در کمن زمان کردی هی گرک نه ایکس به ناسنامه مجی گرک نه ایکس به ما گلک وک ملت ما بدلا هبونو تو نبونا خدایه اجبو آشتیه ما حوالی من پارلمانتر بو چول باتمانه اجبو وینا قتل کرن او جیب دسته هنک هیزه گو ناف دولت ایدنه ایگو آشتی ندخواستن دگو بلا اف ریا دموکراسی و نبه بلا اف کسی گو سر ناوی دموکراسی وی کاریت کن امی وانا جورته خلاص بکن اما کشتن ملت کرد خلاص ناو انسان دموکرات جبولوجی افسی و 2 سال در باس بو اف کار دوام تکو وقت ما بحزارة انسانی گو بدلا هبون تو نبونا خدانه اللي برنامه هانجی پر
چیک اف آشتیاگو هاتی حوله لی بنوی گرک والا نمینه او کسی گو باند کن نبل حقب هزارا تعبو سفریا انسان اد ناوی کاری ده امجی وی گو آشتی کی گو اف تشتی گو ام دبیجن دهندره وی ده سر چعوا ام گش بندنه لی ام نخوازن جی کسک دستر ناوی آشتیه ده هر شر بکل هر دره و بیز آشتیه خوازم پیشی بلاوی شر خو بسکنینه پیشی بلا بس انسان ما قتل بکن انها چک هاتنه دانین نه کشرناک تچما يعني في شري قلت دوام دك شيء أنا هاكي جوينك يكمينه هيفيت كن جواك بينا قلك جوين شيء ببن وأم درد إخوة روبرو بيجن أم نقو أم تشكينا خوازن أم تخوازن هبونا أخوة تخوازن ناسنا ما أخوة تخوازن قرطية أخوة تخوازن الرابن عذر أخوة ما بخوازن قب صدا إنسان مسكاكا كشتنا نائب سلاح نائب إيجو ديمقراطية دفاراستن جبولو أم دخوازن جي أم عشتيك برومت دخوازن أم نا عشتيك يجو هما عشتي شيء ما نبي عشتي هي هندري عشتي شيء هي غير كم زانم وقت جو مزاني بسر شعبا أو بس كنيجي أمي عشتي بينه اشكرم أخوة ربنا بدستيني زيكي ملاتي كربة بس شعبا سر أم حاضرين جو لازم بگو ماجی که مانی کربم وکارن عذرخوا لی پیشیا ام باوریه دخوازن باوریا مشکستی گلک جارا ام هیویت کن گو وی باوریه بگاوی خوا هر گو آویتن وی باوریا مجبور قص خورد ببه از ولود بیجم یعنی جبو چمرن گلک جوان نزانه جد به وطنی ما صاحبه لما وطني هر کسی صاحبه اما یعنی بی شکلی چنابه بانگا جوان رهی کی گو بین ام فكري خوتي خنسرها عقلي خو بكن يك وام بيجن اف سيستما جو ولاتي وافكريه تو انسان نافقت قبولناك هون بالحق وزاروكي واجي هاتن كشتن وبحزاره انسان ماجي قتل كرنه غندي موالا كرنه جبولوجي براستيجي بارشك اونري افاغو دسبي هاتي كرن سروكي گلي كرد جو غاوك فرمزن اويتي جبوفي تشتي لي وقتي جو هندري ويد تشكي جو حسام هبونام تشتم تنبن فرزحمته و اف گرف جيت كفسر في ما ابي كسي جو ما بدلاوي كاري داي كي ايگو شخور بيجي كازارو كامش بو چچو نه دوباره شي ورددن تشته دايره خوشش بيرانا كن با كاس قصورينا دايره ماجي جبو مد پیشا جانه مته هر کس بلا بيبان